An Litir Bheag, Seo Litir 1850. Bheit mi a cínse gaibh mó Leabhar Cheannanais, agus an beach gan roi dhéanamh an an machar ras. Bheit menachin an an post mo chlachan an san 8 go bhliain. Haar a smúneachig go ré Cruithneach a bheit a cóparán. Scríb an scholar Victoria Whitworth an leabhar The Book of Kells, Unlocking the Enigma. Thugaí súil dhíar an Obair-ealain an Leabhar Cheannanais. Thugaí súil cúteach an Obair-ealain seann, chlachan, snaighte nan Cruithneach. A misc nan chlach chana trí a bhuineas do bhealach chruich, seann agus a nic, áitechan ha feisc post mo chlachan. Ha an Obair-ealain ora rutigan collach rishna ha ann duilleagan Leabhar Cheannanais. Hat nas colliche búlach ma chéiniche sin gon ró na chlachan sin uirigan an pentag an a dahan bria, mar a ha Leabhar Cheannanais. Va rutigan an fáver nan snaighte an a post mo chlachan. Se sin a chlach a bheit achge, an seann chlachgenaich. Chai furiste go leabhar a chlach seo oprachag. Chanámar sin a ha a chlach an An tuvaníir na Gaeltach. Ha a chlach sin go macrúai. Hainas dore oprachag. Ha seann chlachan móre an kerst go leabhar, ach chanel Obair-ealain na chlachan jen tsearsa a hísin an a machar ras, nó an a Leabhar Cheannanais. Haar a smúneachig gon ró ceálaichin ann na menachanjen an an post mo chlachan agus Oileán. Agus bhai furiste go leabhar seála go cmúd, post mo chlachan agus a bhenachin an Oileán Lindisfarne, far costa a nearthua hasin. Bheit ceálaichin créitiú ann Lindisfarne agus Oileán. Agus có bheit an san nuamh a ha enimichte an an post mo chlachan. Bheit colaman, espig Lindisfarne an san teach go bhliain. Chai esan go ricke Lindisfarne a Oileán. An san nálichtir, ver sin súil an techneolas a bheit achge an post mo chlachan son lábhscríbhinen a dhéanamh. A ver sin a cur rí Sgeul Leabhar Cheannanais.